Gasa iti biyak. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyak. Talaga ka di nga awanan ti maayaban nyo akadwayo dito'y kalapaw yo. Awanan ako. Iso agmay sa... Sa dino ka diti ayan dalolo kan lola. Dagiti kakapsat yo. Awan da ka din? Nabayagan nga awanan day di lolo kan lola man ako. Anya? Wanan ako. At dati ka kay suna kapsat ko. Ngam na dani tinatagsa na sakit. Iso na lang kumati nagbata ka pamilyak. Iso ngayon ka gumaha ka pinaagas. Ngam di namat nalasa. Papa. Inlako kami nasa ni Kwame. Tapnod na kumaaramatan ng agpagas. Ngam talaga adinan na ilasat ti sakit na. Katapaman na naitabon. Pimanawak iti lugar mi. Tapno biru kag tigasat ko. Aging ga anakadano nakiti da ito lugar. Papa. Aging ga anam amok ni mama. Nandan kami iti relasyon. Iso na dahanak manan itinamlama ken ganas ng agbiyak. Inayat ko itinaputno. Kat adu tarapaap mi. Iso nga impagarup ko. No kadwak ti inam amang tunoy kadagi tarapaap mi. Ngamsan matgaya. Huston, Papa. Mariknak ti saam amarik nayo. Iso adi yun ituloy no diyo kabailan. Saan anak ko? Istorya, tapno amom ti paka-istoryaan mi. Kaputaan mo ka maawata mo nita. Di nakayat ni Lola nga Aurelia. Gaputan ako rapay aklahin. Iso nga'y dinaamuan na asikog nakatinam. Impanaw na ka. Ngam kaputan akal tinamnamak nga agsublida dito'y. Nagtali na edak dito'y. Iso nga ing kagumaha kagimatang iti sular. Apag yanak. Tako na kabarang agsinubyan kami itinam. Ngam talaga, amas pinili na ti kinapaknang. Ngam iti siya kanak ko. Anyan. Saor ni Mama. Tila ang bukod na apagimbagan ti pinanunot na. Ngamuray no kasta. Pangasim. Tadi mo kumaguraan, tinam. Ken kanayon mo kumaalaglag ipan. Ipatpatag kayo unay-unay, anak ko. Apay ka di anadagsan unay tirik na yukin ni Papa, Lola. Jack kayat nga awagam day nga inggo iti Papa, Rufa. Gaputa saan ang maibagay kan kuana? Anya? Kat isumat, saan ang maibagay ti day nga inggo ti awag mo Papa? Gaputa mamirmiraut. Lola, balasang akon. Kat amukon tinasaya at kansaan. Wan, balasang kan, Rufa. Isuanas kan kumanga mo masaan arumbang o masidag kay ti day nga inggo. Amak day jay. Iso adidak malapdan, Lola. Gaputa na patagkanyak ti amak. Padasa na kami asukiran, Rufa. Di mo amo ti kabaulan mi nga ramidan. Anya? Masyanak iti anak mo, Christina. Tata, Bak nang kayo ngagpaisaw. Ngam, naipagil magkingkwa na tiragsak. apay an naibagam day tata. Kat no ipapaimimot amin nakasapulan na. Kan iti kasya atawan na. Naipanagan amin ang negosyo mi kankwana. No may papan iti na in material na banag. At daking kwa na amin ng, Christina. No may papan iti emosyonal, wano pagragsakan, na ipagal king kwa na. Ha?
Saan anaragsak ti anak mo? Gaputa sapsapulin na ti pamatay ti may nga ama. No apay nga may, adi mo ka ba ilang nga ilaban ti ayan-ayat yo kiniinggaw? Nahustuan kan iti edad, Christina. Kinbalasangan ni Rufa. Yung kunam nga dalat ti panagayat mo iti amana. Iso nga apay adi ka pa'y laggaraw ita. Ilaban mo, ti ayan-ayat yaw. Kitsangwan nyo ba't tayong ti bukod mo apagragsakan? Diyaka mo, tata. Diyaka mo, taramitak. Ay ayatak ni Ingo. Ngamdyak mo't kabailan at ubngaran ni mama. Kan may isa. Amangan no ibabawi na amin nga inted na kanyak asa ni Kuana. Basta, at daking kami na panggandang. Panunuta man na imbag, doon niya tinapatpatigking ka. No kinabak niyang, wano, ti pan nakaurnos, ti pamilya. Anya mo ngamin day ta sonata dengdeng pare. Kasano ngamin adi ka malidayan dita? Kita man day ta. Sukatan man ngamin day ta music mo pare. Anyan ti kastoy. Saan ko makastoy ti kasasaad ko ita? Sa anak at inagibasit ni Doña Aurelia. Ay na, day taman ng ngamin tinalagip mo pare. Nasakit pare. Nagayatak mo't itipudno. Ngumapay ang kastoy. Sa ortigasat pare. Di na kami kumalatan pinagsabat kini Christina. Kung saan mo't lagay man ta kami ti para itong galmaysa. Ala, Huston pare. Di ka nagsangit. Masakit pare. Sakit talaga. Manwatawanan din na balabas. Balasangan ni Rofa ang anak me. Sa diwa pa ilang, ti sakit na marikrik na gapuy ti panagsina may pare. Ay, mawatan ka pare. Ala, isangit mo nga ron. Tapno maksayan ti daginsen, ti barokong mo. Ay na, agyaman na kanak. Kaputay may kamaran. Wan, papa. Nagdiretso akong dito'y balayo. Gaputa ka iliw kayon. Anya, amang ano kaungat da ka man ang dalulakin mamang. Awan bibiyang ko kadakwada, papa. Kailiw kayon. Iso nga ing kagumaak ti imay. Ay na, agyaman ako na anak ko. Gaputa saan kang hagliway amang sarsarong karkanya. Gaputa patpat gan kayo unay, papa. Aguray kayo. Apay kasta ti matayo. Nagsangsangit kayo. Ah, ay, saan anak ko? Saan kayo nga aglibak, papa? Makitak di taro payo. Nga danadagsa na parikotyo. Pangaasiyo kumatay bagayo. Anak, kasi tisigo da kalayon kong ibaga. Awan ti parikot ko. Ngam nalidayak lang. Kaputa saan tayo ang makapagditin na kada mamam. Papa, Iya, amo ka oran niya tararamida. Saan to apulo sa mapasamak na ita. Gaputa na rigat at ugngaren ni Lolam nga Aurelia. Kat saan mo ta makapagdesisyon iti bukod na tinam? no amoyol ako mapapa. Kasta unay ti dagsan ti barukong ko. Gapoy ti kastoy ang mapaspasamak. Diyak maawatan. No api ngamin akas jay damamakan lola. Ala, agan anos ka anak ko ha. Mamahatiak, adumteng total tao. Ang maurnos ti amin kada tayo, asa nga pamilya. Sa dino man ang tinagkapwam, Rufa. Ijay universidad, lola. Napan kami ijay library kadagiti friends ko. Gapot na adda research work mi. Jackpot yan. Uray di mo ibaga amokon tinapanam. Lola, Amok anapan ka manan ijay ni Ingo.
Talaga ka di akabaulan na ko nasukiran, Rufa? Lola, apay ayang ultimo day taabanang kat didak palubusan. Nalaos ti kina istrikto yo. Di yo amo panunutan asyak ti masaksakitan. Gapoy ti kastangar aramidan yo. Rufa, Dakkel ako, Lola. Isong aramidak ti kayat ko. Awan ti makatubngar kanyak. Nang runa no may papankin ni Papa. aniya, manipod ita. Di kan mapanijay. Mangalak iti driver mo. Tayson ti mangsukon kun mangitulod kun kay di pagadalan. Maburburiburan unay tiriknak pare. Apay nga taaman o abulanan. Asan ngayon invite anak ko? Uwan nga rod pare. Kanayon mo't nga umay dayjay dito eh. Pare, amangan kit dinod dati mapaspasama kadyakan mo. Amangan mo't no naamwanda kanayon nga umay dito eh. Isa pinaritan da. Asay-saya atin hukas na pare. Dati marikrik na na. Amangan kit din masakit. Anya? Iyato tayo na kumaapo. Sapay kumatasan na kasta. Kat anya nga rod ti plano mita pare. Pare, amo ka di dakpastra ka ni Jibalayda. Ngam agpaspasara kak pare. Mapanak ijay. Amuag no nasaya at matlati ka sa saad na kita ginak. Apay nga may kainggo. Gaputa kayat kong amuan. No natalgad di ka sa saad yung aginak. Awan ti pagdanagam kada kami. Gaputa ka na yun anatalgad ti kasasad mi. Christina, kailiw ka. Di nakarapupan inggo. Christina, talaga ka di alinipat na kon. Talaga ka di anapunasin ti panagayat mo kanya. Inggo. Saan ka pilitan? Makisinobyan kanya, Christina. Gaputa mo ka napatpatagkan ka tigilabak nang. Gampang asim. Ayabam ko man ni Rufa ta kahit ko makita. Pumanaw kan inggo. Sakbay ang makita na ka ni Mama. Ang mga noon niya pa'y ti mapasamak. Talagang nagpapada kayo, Christina. Ubaw ti panagayat mo kanya. Kaputa di mo kabailan ngay laban. San la dayta? Managing bubukod kayo itinam. Kaputa ultimo ni Ruf ang anak ko. Di yo kaya ta makita. Inggo. Sige, pumanaw ako dito'y palayo. Kaputa sa anak amay kari asumrek dito'y. Kaputa na kurapayak lang. Kati ka matanakan. Dito yan timauti. Apa nang kita mo kanyak, Christina. Apay di mo imbagbaga ngay may gayam ni Papa, Mama. Naskan ka di pa'y lang ang Rufan. Wan. Gaputa amak day chay, Mama. Ha? Diyak mo kada kayo, Mama. Apay ngamin adi kay mangadang itibukod yo. Apay ngamin amasapul asurutan yo amin nga ibaga ni Lola. Laglagi pa nga adda anak ni Mama iti sabali alalaki, Rufa. Kat nutob ngarat, amangan no dinak ikan iti tawid ko. Anyan to ti pangalaan ta iti pagbiyagan ta. Talaga aday talaki na bak nang ti aday ti panunot yo, Mama. Iso anabaalan nyo nga insakripisyo ti relasyon nyo kin ni Papa. Rufa. Sayang, Mama. Apay adi mo ikan patag ni Papa. Idinto talakan anos. Diyak amo ti aday ti panunot yo kin ni Lola, Mama. Gaputa di yung maaklon ni Papa.
Kat amo na mo't ti responsibilidad na kasama. Saan nagkurang amang ted iti suporta kada tayo? Ngam kanayon nyo apabainan. Ha, idinto ta adadagi ti amma dita. Adida pulos amo atalyawan ti pamilyada. Nga uray piso kat awan pa'y apulos ti maited na para iti pamilyada. Ngam sayang mama. Gapu ta impagalyo amis mo ti pudpud no aragsak para kumakada tayo. No amom la kumarofa. No amom la kuma. Anya tiyak amo mama. Amukon. At ila ang kinabak ng tinapatag kada kayo. Anya. Ay na, di ka man nagsangit-sangit dita, Christina. Nasakit dagitim balikas ti anak ko kanya, tata. Ijak impag-arum akabailan na ngay bagati kasjay kanya. Ay na, no panunuteng. Kuno magtimbaga siya anak mo. Api nga na di mo kabailan, ilaban ti ayan ayat yo kiniingko. Tata, Ay na, Christina, naustuan kan iti edad. Yung kasla atiw nakapa iti anak mo panpanunaw. anya. Kisumay, apay nga ati inam ti paturayang. Kabailan na kayo mo't abyagan ni Ingaw. Sikan ti makaamaw iti kabailan ni Ingaw. Iso apat check nga amaw. Adi na kayo bisinain. No bilang man agtitipon kayo iti anak mo. Pare. Kumarkaro dahi ta na marikrik na ma. Yung kakiti nagpakita iti doktor, pare. Saanin, pare? Mari ko nagmadlaan nga diya ako nagbayag pa eh. Anya? Uwan, pare. Iso diya ako nagsayang iti oras kan kwarta. Nagpa-hospital. Bayam, tayong patiklatan iti anak ko ti kwartak. Pare, napatagmot lang ti salunat mo. Agpaimbag ka. Tapno makadinampay ti anak mo. Talaga nakapsot akon, pare. Nakasagana akon amang isubli ti bukod ko abiyag. Gam natagsentrik na. Pare, Gabutasaan panatungpal terapaap ko. Nagdidin na kami itaginak. Nasakit, pare. Gumawanan ti marabidak. Kaputagas to'y siguro tigasat ko. Isoblik ti pulon ko abiyag. Adyak pulos na kanin na ti aginak. Gamawin kasta. Sika kuman, ti baka mo amang ibaga. Kada Christina kan Rofa. Nga ipatpatag ko ita. Iti kastaonay, pare. Agyamanag. Gaputa saan anasiputan da mamakan lola ti panaglibas ko. Ada akong dito sa angot ti balay ni Papak. Apay akas to eh. Ado ti lalaki di dayan ti balay ni Papak. Agtuloyak nga tawan no saan. Makaamuditan. Agtuloyak. Kat mapan ko kitaan no anya ti mapaspasamak. agyaman na. Kaputadda ka, Rufa. Iha. Tata Pita, anya ti mapaspasamak dito eh. Apay anagado kayo. Sa dino tayan ni Papa. Sumrek ka. Tapno makitam ni Papa.
Ata Peter, anya ti kayat asawan da ito eh. Apay anak kaigda ni Papa. Rufa, iha. Awanan ni Papam. Iso adaktil ti panagyaman ko. Gaputa imay ka. Saan? Saan, Tata Peter? Sana po na dito. Papa, pumangon ka dito. Di nakpanawan. Awanan ni Papam, iha. Naadaan iti sakit kit di na nalasatan. Papa, apay adi mo tinumpal ni Karim. Apay adi mo inuray matungpal ti harapap mo ngagdadan na tayo pa'y kada mama. Katagbiang tayo anaragsan. Napigsa ka pa'y mat, idinaudi ngayon may ko. Ngam apay nga ita, tanagsubliat. Katawan ka mat. Papa! Sa dino ti papanam, Rufa? Apay nga dawit mo, Amaleta. Mapanak ijay ayan ni Papa. Aniya, sana mabalin. Isublim na ita maletam. Didak malapdan ita, Mama. Lola, siyak ti matungpal ita. Gaputa kayat ko abantayan ni Papa iti maudi agundaway. Rufa. Mama. Lola. Palubusan dak nga mapan ijay balay ni Papa. Gaputa may san ita analamiis abang kay. Ha? Anya? Wan, Mama. Lola. Awanan ni Papa anak kasingsingpan. Kat basol yu daytoy. Gaputa din nagpalubusan na mapanidayan na. Tano pinalubusan na kuman. Abangan no naipan ko pa i hospital. Anya? Nasakit tirignak amang pampanunot itilinaon ti surat ni Ingo kada tayo. Mama, nasakit. Nalaos ti babawik. Gapu iti jak panangikan kano iti si bibiyag pailang. Hidya ka mo, no kaanong agpatingga ti panagtadtad dagiti luwak. Sayang, Mama. Sayang. Gaputan aladawan ti amin. Ha? Uray anya ti aramitan nyo. Di nan makita ti panagluayo, Mama. Uray anya ti bagbagayo. Di na pulos mangagdagitan. Gaputa awanan day di Papa. Ni Papak anang iparik na kanyak iti pudpud no apamatag. Rufa, anak ko. Katuan mat, Mama. Huston, Rufa, anak. Agbabawi Gamamok ajakon masulnitan dagiti nagkurangakan ko na. Huston, Mama. Gaputa uray anya ter aramiden nyo. Naladawan ti amin. No kagawaan ko man. Mabalin tayo apasimpa. Barang agandar manen. Ngam saan mat. Gaputa din tupulos agsublin ni Papa. Una yan, anagtanok ti panagayat daydiin ko. Jak laing pagarom. Ngaing kagumaan nagayam tinagurnong. Tapno ada maibati na kada kayong agina. Makapakonsensya. Saan asinsinan tigatad nga imbati na, Mama? Jak pulos impagarot nga aramidan na dayta. Wen, Ma'am Christina.
Rofa, talagang inkarigatan na tinagurnong. Gaputa ka na yun na nga ibaga kanyak. Adi na kayat nga isubli ti bulod na abiyag. Adi na naaramid ti obligasyon na kanya Rofa nga anak na. Anyan. Naurnong na dayta kantidad. Gaputa inrogi na mo't anagurnong idi masikog kapaylaang, Ma'am Christina. Anyan. Uwin, ma'am. Kit idi impasubli ni Madam Aurelia jay gatad ngayaw awat na idi impas ngayon ni Rufa. Indiritso na iti bangko. Kit di na pulos inruruar. Kit tunggal adamat gadan na. Mangilasin iti pagsustinto na ni Rufa. Di na iyawat kada kayo. No di kat idiritso na iti bangko. Gaputaan muna. Di yumutla ang awatin. Iso nga itang awanin. Adaday ta agatad. Oh. Kit iso ti iyawat kumut ita kada kayo. Gaputa iso ti inbilin na kanyak, Madam. Aramatik daytoy a kantidad. Tapno mapasayaat ko tibiyag ko, Mama. Rufa, anak ko. Awanan day ti Papa, Mama. Ngamjak kayat apaayan ti arapaap na para kanya. Adda ka ba ulan tayo itibiyag? Ngam ilapas ko ti panagadal ko. Kat patarimaan ko di balay na. Tainton adamot bukod ko a pamilya. Ija ito, ti pagnaadak. Anya. Uwan, Mama. Kanayon na nga ibilin idi kanyak. Asyak ti mangala iti dayjay asular kan balay. Iso ajak kayat nga da sa bali ang makaagaw pa'y. Iso apatarimaan ko dayjay a balay. Balay anak arik na ak iti pudpud no apamatag ti may sang ama. Nga uray apagdarik matlaan. No kumangamin inlaban nyo ti panagayat nyo kan kuana, Mama. Huston, Rufa, anak ko. Pangaasim tapakawanan na kami kuman. Wan, dakal tinagkurangak. Ngam naladawan ti amin. Ngam pangaasim tapakawanan na kami kiniloyang. Tapno mapunas ti dagsan ti barokong ko. Mama, kagidan ti panagsen na ay ko itinaunag. Kat ti panang ibalikas ko ang napakawan kayon. Gaputam mo, nga iso ti kayat ni Papa. Ti agragsak tayo asang a pamilya. Kat sapay ko ma, tanaragsak matan ni Papa, ijay ayan na ita. Ipakitam ti pamatag mo iti maysa a tao, tainton awanan. Uray anya ter aramidam, dinan tumakita ti panangipatag mo kenkwana. Kastamat adi mo tagibasitan ti maysa a tao, gapu iti kasasaad na iti biyag. Tanaduma-duma ti impaay ti namarswa kada tayo a panagbiag. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasat. Iti biyag. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.